Chelsea ikaba itwaye igikombe cyayo cya mbere cy'isi cy'amakrebe, akaba ari nabo ba mbere batwaye ico gikombe mu mateka. Ibintu ni ibintu bizanditswe kandi mu buryo byari bimeze cyangwa se byari byitezwe. Twari tuzi neza yuko PSG ari ifite amahirwe menshi cyane, ariko kuko twagiye tubigarukaho twababwiye yuko Chelsea ari ya timu ishobora kuzika gutangaza. Muri 2012 yabashije gutwara igikombe Bayern Munich, kandi hari mu Budage dusanzwe tuzi kuko bari bafigira amatima akomeye cyane cyane. Bayern ni timu yubashwe cyane kandi ikomeye, ariko baraje muri 2012 babasha kubaka igikombe mu buryo bwari butunguranye cyane. Aho ntibyarekeye aho ngaho gusa, ndetse no muri 2020 igikombe Pep Guardiola yari yizeye yuko aza gutwara ku nshuro we ya mbere hamwe na Man City, byarangiye naho ico gikombe kibuze. Chelsea ibasha kukimukura mu ntoki, kandi naho Chelsea ntiyari yizewe yuko yashoboraga gutsinda Man City. Iyi rero ni Chelsea yagarutse kandi itsinda Paris Saint-Germain mu buryo budasanzwe butari bwitezwe n'abantu benshi, ndetse habayeho ugutangara. Ariko kandi ayo mateka Chelsea isanzwe yafite yo kuza igatsinda itimu bahanganye, ndetse itari kwinahabwa n'amahirwe imbere y'iyo timu. Uyu munsi yaje ikubita Paris Saint-Germain ibitego bitatu byose kubusa mu buryo bwagiye butungura abantu mu buryo bukomeye. Twari dusanzwe tuzi ko Paris Saint-Germain igutsinda ibitego byinshi kandi ndetse inakurusha possession. Rero mu mikinire ya Paris Saint-Germain bari basanzwe ari abantu bakina jeu collectif, aba defenseur tuhereye kuri Hakimi ndetse na Mendes, hari ukuntu bazamuka imbere bakaza gufasha ba Vitina hari hagati hamwe na ba Luis, ariko ntibyabakundiye muri no tour. Baraje abasore ba Chelsea aribo ba João Pedro ari n'umu Brazilian, muramuzi cyane, ni umusore ukiza muri ya timu, ndetse agaragaza uburyo budasanzwe. Ahari ya Cole Palmer n'umujweri wagiye utangaza abantu mu buryo budasanzwe, atsinda ibitego byiwe bibiri byose, ndetse byose abitsinda mu buryo bumwe, mu buryo byatangaje abantu cyane. Ariko kandi ntibinatangaje kubera ko Cole Palmer ni umujweri uri talented, ndetse umujweri uhezagiwe wahawe umugisha, ndetse n'ababyeyi biwe bakaba bafite umwana wakazoza kisi. Rero iyi ni Chelsea yagiye yigaragaza mu buryo budasanzwe, itsinda ibitego bitatu byose ibitsinda Paris Saint-Germain, ikaba yatwaye ico gikombe ku nshuro yabo ya mbere, ndetse akaba ari nayo timu kuri ubu nyine championnat y'isi yubashwe cyane. Ariko muko byari bimeze, abantu bari batangiye gweza amahirwe PSG kubera yo yatwaye Champions League, ariko ya timu nyine yari yatwaye Champions League ariyo bakubita ibitego mu buryo biteye isoni cyane. Chelsea ibasha kuyaka iyo titre. Rero ni buryo butari busanzwe cyane cyangwa se butari bworoshe. Imatch yari irimo curiosity nyinshi, abantu bari biteze kureba iyi match biraza kugenda gute. Iyo match yari yitabiriwe n'abubahwa perezida wa FIFA nimo yarari, ndetse na perezida w'Uzunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump, nawe yarahari, yari yibereye aho nyine, ndetse n'igihe batwaye igikombe yaje arabashigikira abana nabo, bwari buryo budasanzwe. Ariko kandi icyo dushaka kugaruka muri no match yayibaye ku munsi we umumenyereza wa Chelsea bari bamubaje ntese nibishika PSG ikabasha kubadomina, muraza kubyitwaramo gute mu kudefanda. Iwe yabashubije avuga ati biratangaje cyane, ninde wababwiye yuko Chelsea PSG izatudomina. Nabyo twagiye tubona PSG yatsinzwe kandi mu buryo bugaragara, ndetse ibyo byose byari bifashijwemo na systeme de jeu. Umutoza wa Chelsea yabanjije kwihweza cyane, aravuga ati aba bahungu imikenere yabo Hakimi ndetse na Mendes hari ukuntu bazamuka bakaza gufashanya hagati. Nawe rero ahita avuga ati ubu barakina homme à homme, umujweri umwe bagenda bamufata, ndetse babasha gusigira uyu Gusto umwanya yaje kwigaragaza mu buryo budasanzwe, ndetse n'uyu Pedro n'uburyo yagiye creamo kugira ngo abajoueur ndetse kinisha hagati batatu, kugira ngo baze ariwe Enzo na James na Gusto, ngira ngo nabo bagiye bakina hagati. Ariko
ariko mu buryo bagiye bakina mu buryo budasanzwe. N'abasore bakiri batoya bakoreyemo hagati bariko bafatana homme à homme, ndetse banatakaje umupira bakaja kwataka mu buryo baburiye umwanya. Ige systeme de jeu bafite n'abaribura bari basigaye bigaranzura hagati mu kibuga, baje kwisanga bibuze mu kibuga ku mpamvu z'uko Chelsea yabanje bigaho neza imenya systeme de jeu yabo baza bakoresha. Iyi rero ni Chelsea isanzwe itungura abantu cyane. Ubu rero ikaba ari championnat du monde y'amakrebe, ndetse ikazokwambara uwo mudare imyaka ine yose, ikazosa kuwambura ndetse igihe iryo higanwa rizogaruka muri 2029. Ariko kandi tuzi ko izojyambura ni Chelsea ihagaze neza cyane, ndetse ni Chelsea iri mu gikombe cha Champions League uno mwaka izokina. Ndetse mwibuke kuko iyi Chelsea yanatwaye Conference League. Iyi ni Chelsea rero muri uno mwaka ibashe gutahana ibikombe bibiri byose mu buryo budasanzwe. Iyi ni Chelsea izigenda iserukira timu ya cyangwa se iriya higanwa ryabo ariyo Premier League igeze hanze. Ni Chelsea yigaragaza ikaza kugaranzura amatimu akomeye cyane. Benshi bariko bibaza iyi ni PSG yagiye ihura na za Bayern na za Real zikuramo, ndetse bakagenda bavuga ko Chelsea yoyo itabashe guhura n'amatimu akomeye cyane. Kandi mu by'ukuri mu buryo nako twagiye tubona Chelsea ntabwo yagiye ihura n'amatimu akomeye, ariko kandi ni Chelsea yagiye itsinda mu buryo buyoroheye cyane kugeza inatwaye n'igikombe. Rero iyi Chelsea tuzogenda tubabwira tubabwira uburyo ikina systeme de jeu yayikoresha, ndetse ikaba ifite abajweri bakiri batoya yagiye izana ndetse hafi ya bose. Ndetse urebye le 11 batangira ndetse na bench yabo ni bench ikomeye cyane. Urebye bari abantu kuko n'abandi basore bakomeye cyane hariya bagiye, ndetse ubona bari kuri standard imwe, ari abinjira ari abasohoka bose usanga bari ku rwego rumwe. Ni Chelsea yubatse mu buryo butari bw'umwaka umwe gusa, ahubwo bw'imyaka myinshi yagiye igura abajweri bakiri batoya, ndetse n'ubu tuvugana iracyari no ku isoko igura. Rero iyi Chelsea muyitege mwabantu mwe, ni Chelsea izigaragaza. Ndetse murabona kuko Premier League igiye gutangira, ni Chelsea twiteze kuko izobasha gutsinda hariya, ndetse ikanabasha no gutwara Premier League. Rero iyo niyo Chelsea twako tuvuga yabashe kwigaragaza mu buryo budasanzwe hariya, ibashije kumaramaza bari Enrique ndetse n'aba Dembele baribuze hariya mu buryo abantu bagiye batanga. Rero muzokomeza mubane natwe Achieve Your Dreams, turabakunda, tugenda tubamenyesha uburyo inkino z'imatch zigenda ziba, tugenda tubabwira n'amatransfer ukuntu hagaze. Murakoze cyane, turabakunda.